Sibongiseni uNkulunkulu wethu loyingcwele. Siyasonzela phambi kwakho. Siyasonzela Nkosi singilabangenti kahle. Sitovuma namuhla ukuthi asike kusebenzeli ngekwethembeka. Asikenti kahle uNkulunkulu wethu loyingcwele. Sithinga wena ngaso sonke isikhathi kuthi usilungisise emaphutha ethu. Egameni nasegazini lakho Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga Nkosi ukuthi wena uyasithandza. Kungako sikhonile kufinyelela la ekhathe enkonzweni. La khona kukhona labamelene nathi labathandazako. Labangafisi ukuthi besingeta sizohlangana sikhulume simemede wena. Kodwa wena Nkosi wendile ngensandvo yakho. Wasivikela etindleleni sisahamba, wasivikela nasemakhaya ethu sisehlangene sihleti khona. Siconza kahle ke Nkosi ukuthi besingeke sihlale singedi kuwe sitokukhonda, besingeke sihlale singedi kuwe sitokudumisa ngoba injabulo yethu ikuwe. Nalamhla Nkosi sisonzeta wena, siphakamisa lidumo, siluphakamisela kuwe. Ngegama nangegazi lakho Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ngicela kubingelela umpostoli angekho phakathi kwethu namake. Ngibingelele bafundisi bonke. Ngibingelele bazalwane ngetigaba tabo tonke egameni lika Jesu. Amen. Ninjani bazalwane? Ngiyaphila nami babefaka uthe losuka eSwatini. Angeke ngikufihle ukuthi ngisuka eSwatini ngobe nase ulanga phakathi so awusabonakala ukuthi usuka phi, so uyafanana nje nabo bonke abantu. Amen. So kumnanzi kimi kukhonda nebazalwane noma ke sinamake fakuthe ukuthi sihlanganyele nebazalwane base HOP. Siyakuthanza kakhulu bazalwaneni bahle kakhulu. Futhi siyesicoce nasobabili sithi azange sesibabone abantu labaphathana kahle njengalaba. Labanelithando dishayile intandla bazalwane. Kungako nje nasingakedi noma sikedi lilanga linye mhlambe sibanjwe dinkinga tasekhaya kepha kithi ungathi inyanga yonke singakwadi kukhonda. Ngaloku ngayibona ipraise team ihlabela ijayiva, sibone bazalwane bajayiva, bazalwane base HOP bakhululekile. Ayikho into lemnanzi njengale. Siye sithi ke nasikhuluma ukuthi kwangathi besingahlala sihlonipha angithanzi indzaba yokungahloniphi. Kungathi bengahlala ngihlonipha ngitithoba angathi noma ngiyakhona noma kube bazalwane bangibuka kanjani. Kepha sifiso sami sithi ungathi bengahlala ngihambule ngaso sonke isikhathi ngibesabe labazalwane, ngibahloniphe labazalwane. Kimi nje ungathi labazalwane bangaba bakhulu ngibe phasi. Hayi ukuthi bese ngidikhanza sengimkhulu kunalabazalwane. Ngiyayifisa lempilo ukuthi uNkulunkulu akangiphe leyo ngiyiphile. Ungabi sati. So wathi konke koJefika uchamuka leSwatini ukhanza lelibandla liyachubeka. Wena sowufuna kuba sembili kunalo. Kodwa vuma ukuthi likuthume. Ube ngumzalwane lothumekako. Ungabi ngumzalwane lo angathi kwangathi umuntu bekangahlonipha tonke letigaba letikhona. Kune praise team, kunabo protocol, kunabo asha. Kwangathi bowungakuthobela nakathi asha man la. Manje nje bese ngisabana sebanginika lokungetulu. Sengiyaqala sengiyasimbatheka sebabathe makethu bathi hayi babehlala la. Sengibathe ungathi asikangifaneli lesi. Ungathi ngifanelwe nginaku la ngikhona khona. Kodwa lesigaba lebanginike sona sibe sesibangetulu
ngiyamthandaza uNkulunkulu ukuthi angiphe umoya wekudithoba kwangathi nawo bongaba nawo umoya wekudithoba ungabi nemoya wekudichayisa ungabi nemoya wokudadi ungabi nemoya wekuhleba kwangathi uNkulunkulu bekangakusita una uwedwana na uthandaze lo mthandazo lo thandazwa ngimi kuthi enkosi mane ungiside ngingadethwali eSwatini ngingiprincipal webantwana labo thishela lengisebenza nabo kukhona labadzala kunami kukhona labancane kunami kodwa uNkulunkulu ngiyengimthandaze ukuthi labo thishela la ikimi abalingane angibaphathe ngekulingana sifanane ngingabe sengihamba ngithwala ngithi ngingumphathi mina la ngithi akwenteke lokho ngeke ukuthole batakusotha uNkulunkulu ke ubese uyakusotha langabe wena utawuthwala le degree noma uthwala imasters noma uthwala iPhD kuthi na uhamba wazi lo mnye umfundisi wami unale degree you have just having that degree not ukuthi wena sewati konke unaloku lokufunzile nje so bazalwane ubufakazi bami nje lobo ukuthi wangathi uNkulunkulu bekangangigcina angethwale bazalwane baseChophing ngihlale ngibahlonipha njalo amen ngicela nkosazalwane ukuthi ungivulele sisi ataba mabili lesitawafunza ingoma ya David 125 verse 1 na verse 2 lo munye angangivulela incwadi yaIsaiah 40 sitawufunza verse 31 Labo labathembele kuSimakade bafanana nenzaba iSiyoni lengeke itanyetanise kodwa leyo ungabuza kube phakathi verse 2 njengoba insaba ihace eJerusalema kanjalo uSimakade uhace isizwe sakhe usukela manje kuze kube phakathi amen singasithandazela sisikashana nje sibongele livi amen labo labathembele kuSimakade bafanana nensaba iSiyoni lengeke itanyatanyiswe kwake kwaba nemhlabelelo lethuma ithemba lakho likuJehova ufanana nensaba yaseSiyoni lengeke itanyatanyiswe labo labathembele ngifuna kuletha lokho kafishane bese ngihlala phansi labo labathembele kuSimakade bafanana nensaba iSiyoni lengeke itanyatanyiswe ngifuna lokho nje wena ngidakubuta kunye ukuthi uthembele kuphi amen ngathi bese sekuvulela lo Isaiah 40 ngidoshamba kanya bese ngihlala phansi verse 31 Isaiah 40 verse number 21 kodwa labo labathembele kuSimakade bathola amandla lamasha bayakhuphuka ngemaphiko njengetinsweni bayawugijima bangadinwa bayawuhamba bangaphelelwa ngemali amen kodwa labo labethembele kuSimakade bathola amandla lamasha bayawukhuphuka ngemaphiko njengetinsweti bayawugijima bangadzinwa amen ngifuna ukuphakamisa lokho namuhla ngiphakamise ukuthi labo labethembele kuSimakade ngabe wena lithemba lakho likuphi ngabe ubonile yini ukuthi lokhu lebe ukwethembile
kuhambe kwakuphelela. Amen. Ngabe unakile yini ukuthi lokhu lebo ukwethemba akukakusitili indzawo? Asengibekise nangikhuluma ngemathemba akho lebo unawo. Kukhona ukuthi ukugula sekuhambe kwahamba emtimbeni kwakhathala. Bese kuyefika lo munye sewuyakutshela athi, "Hey, uyathi mina ngiphilile lapha kabani." Amen. Nembala ubathe njengoba ngiyathandaza ngilapha eHOP mina ngende njani bathi, "Hey, sala nemthandazo wakho thina siphilile lapha." Ulikholwa. So ufaka lamanye emathemba etuka lelithemba lothi ulibambile wena. Kwendekane empilweni yakho. Amen. Ngifuna kusho njalo nje namhla ukuthi labo labethembele kuSimakade bathola emandla lamasha. Ungesuki imzalwane kuSimakade. Simakade uyaphephisana. Simakade ngiyona ndlela longahamba ngayo uphumelele. Lamathemba lakhona lesiphila kuwo emhlabeni esikhashana. Kodwa sithinga emathemba engunaphakade. Amen. Yathi ngikhumbula boMeshach naShadrach naAbednego. Le elithemba labo kwakunguNkulunkulu. Kwathi noma simo sesigucukile lapho khona inkosi neNebukadnezari ibeka isithixo sayo ukuthi wonke umuntu kufuna abhawe la. Kodwa basima ethembeni labo. Kwathi noma sebeyeme phambi kwayo inkosi ucobo lwayo sebalethiwe ngoba bebayitarget. Ubowathi ukuthi nalithemba lakho kuSimakade uyitarget wena. Angeke uhambe freely, ngeke ujabule. Kukhona labakutargethe wena. Angeke futhi ube likholwa lelingeke lilingwe. Waze wakholwa sekukhona lokuhleti la ngemuva. Sekukhona lokuhlebako, sekukhona lokukhuluma lakutsandzako ngawo. Nabo kwaba kanjalo. Bebangadi ukuthi siyitarget. Kodwa bathi thuka sebeme phambi kwenkosi ngoba ngesinqumo sabo sokuthi asisoze sasikhonda lesithixo. Futhi ngoba bebathi ukuthi lithemba labo likuSimakade bathi noma sebeme phambi kwenkosi seyibabuta ukuthi nina anikakwendi lokhu lengikukhiphe umthetho osisekelo ukuthi kwendiwe. Bathi kunjalo Nkosi. Yathi ukuthela inkosi yathelwa ngemandi. Yathi akubaswe lo mlilo uphindwe kasikhombisa. Kunemagama labakhuluma lathi asidingi thine kuti phephisa kulomlilo noma kuti vikela kulomlilo. NguSimakade kuphela lo ngasivikela. Kodwa noma angasasivikelanga kulomlilo kodwa sekuyawusala kwatiwa ukuthi thina asizange sisikhonde isithixo sema kuSimakade. Ngani ngobe lithemba labo likuphi bazalwane? Lithemba labo likuphi bazalwane? LikuSimakade. Lalela ukuthi kwendekani bathi sebangenile balapha nabangene. Kwekuqala nje lokwendeka labo lebe bathenjiwe kungibona banemandla banako konke basi nabayobafaka lapha lo mlilo waqala ngabo. Isanye eqala uNkulunkulu lekamkhomba ngayo la ikhomba ngayo inkosi ukuthi la uthinze lokunye lokungalithinthwa la. Amen. Waqala ngabo kubahashula. Yase yahlala iyabukela ukuthi sekwendekani manje. Yase ibona abantu abangu4 kanti ijikijelela abathathu. So uvelile lona lolithemba labo so uphakathi kwabo so ubahaqile kulomlilo. Amen. Angeke mzalwane uphumelele uma ulithemba lakho lisesebantwini bala emhlabeni. Uma lithemba lakho lisesetithicweni lithemba linye lelikhona nguSimakade. Amen.
nguye lotangunika emandla ekuncoba kulempi, nguye lotangunike emandla ekuncoba tonke letitha letimelene nawe, nguye lotangunika emandla ekuphumelela kuloko lokufisako. Nangabe ungumntwana esikole ufise ukuphasa, nguloNkulunkulu lotakuphumelelisa lapho nawe ethembele kuye. Na ufuna umsebenzi nguye lotakunika umsebenzi. Amen. La ngunaDaniela nabakhipha simemethelo naye ukuthi ungathi bese singasiso nesimemethelo ngesikhathi inkosi Belshazzar na ibona umbono lobhaliwe, yabona umbono lobhaliwe ubhalwe ngesandla, yaba bathe iyabuka ukuthi lokhu kusho ukuthini. Kodwa kwakhuluma indlovukazi yathi kukhona amunye lebekakhona ngesikhathi sababe lo akwade kuhumusha lombhalo. Bekanani loyo? Ngilokuthi bekagcwele emandla asimakathe. Amen. Ngobe kuthiwa tati tonke netinyanga tonke tehluleka kuhumusha lombhalo lo wawubhalwe lapha. Kodwa wadzinga ukuthi uhumushwe ngumuntu lona simakathe phakathi kwakhe. Lekathi noma sebefikile ato uhumusha lombhalo, inkosi yathi noma ngayithembisa ini, wathi konke lokho ngethembisa kona angeke kuze kuthathe ukubekele mina nje ngidawusebenza ngaNkulunkulu kuphela. Amen. Kanjalo ke bazalwane, lengifike ngikuthandze la kuBelshazzar lasakhuluma naDaniel, wathi ngivile ngawe. Uma ungumuntu lonelithemba lakho likusimakathe, ngeke uhlale bangeva ngawe. La uhamba khona ngeke uhlale ungashiyi imark. Ngani? Ngobe ugcwele la ngakhathi kuwe. Kunasimakathe, kunemandla lonawo, kunento lekufuqako lengaphakathi ukuthi ikhulume lento. The moment uyikhuluma lento, you leave a mark. Yathi lenkosi ngivile ngawe. Ngiyangitibute ukuthi ngabe beveni ngami. Ingabe beveni ngawe. Mhlambe nje na uhamba wena kusala ini? Kusala kunukani? Lukhona uthando labalutholako? Noma bantu abajabuli ngawe? Kodwa uthi ngivile ngawe, kuthi wena ungaluhumusha leliphupho. Amen. Bazalwane, siyamdinga uNkulunkulu, siyadinga ukuthi emathemba ethu kube lithemba lesilibeke kusimakathe. Amen. Singabi nekwethembela kulabanye boNkulunkulu lebangeke basisite ngalutho. Lana kuyendeka nakathi umuntu uyathandazelwa, athandazela umuntu adiliveke, kodwa nakaphuma ubuyela kulamathemba akhe. Phindze abuyele emuva. Phindze nakubuya esonto uyathandazelwa, phindze ubuyele emuva. Uye wende emathemba akhe. Hey, kulukhuni emhlabeni. Beka lithemba lakho kusimakathe. Nguye kuphela lotakuphumelelisa. Inkosi inibusise. Amen.